Zato, braćo i sestre, pored svih naših obaveza, životnih, mi treba posebnu pažnju da posvetimo spasenju, našem vječnom spasenju. Ništa od toga nije bitnije, nikakva profesija, nikakvi poslovi, nikakva znanja, investicije, sve to može da bude i opravdano, ali samo onako usputno. Ako budemo najprije iskali Carstvo nebesko i njegovu pravdu, sve to drugo će Gospoda nam doda, kako je sam rekao i obećao. Ištite najprije Carstvo nebesko i pravdu njegovu, a sve ostalo što vam je zaista potrebno će vam se dodati. Zna Otac vaš šta vama i kad vam treba i u kojoj mjeri treba. U suprotnom, pogubit ćemo se. Tražit ćemo ono što nam možda uopšte nije potrebno. U onoj mjeri koja nije naša mjera. A to sve dodatno komplikuje naš i onako kratkovremeni život. Čini ga teškim, nekad i nepodnošljivim, vrlo napornim. To su sve posljedice neposlušnosti onome koji jeste život i koji kad govori, kad poučava, kad zapovijeda kao onaj koji jedini zna i može da da ono što nam je vaistinu potrebno, još u vremenu, a onda da nam dariva i u beskonačnoj vječnosti.